جناوندان و چین ترته کردیه روش باش بیانی باش سبا و بخیر تماشاوان ترته کردیه بینرین نوچین سبه گهدارن عزیز اکون حال بر رادیویا کردینه دنگم ده چوان و سرچاوه من سرسرم راحتنه برنامه نوچین سبه ایرو 20 مجاره روژا سیشمه ساعت ما حفتو نیم نشانده حتی ساعت نها عمل لقال هفدوبن لقال برنامه كاكو روجوا هروها تركيا روجلاتا نافين أوروبا جهان أمريكا بيجمان أما بهفدورا بنرخينه روجنامه تركيا والبرد سلمة بن أما بري خو بدن روجنامه تركيا بيكا روجنامه قال إيرو روجا سيشمه بيكا شنف ساند روجنامه خدا مجار روجنامه عن چيه بيجمان بري خو بدن وانيا كان بيجمان روجا كو يعني أم بيجن روجا ودا دو بريهانه كو إيرو تايبتي نوچین کو رودان کو گشدان کو در کتن پیش هر وا میوان یکان جی به زمان شیرین به زمان کردی به زمان خوشک اما هر وا به هفدور جی بنرخینن ام بری خوب دوان نوچیان جی به تایبتی میوان کی منو هبل دیار بکری دو گاوکا مهم پروژه که حقیقتا مهم و گرین پروژه که گلکی مزن کو چاوه دنیای جهان دول و پروژه بو ترکا کم پروژه سی پروژه کو خاصه سروشتی جسر روسیه هر وا در باسی اروپا اتکه کو خالا ویا گاوا ویا ام بجنیا بن بحر تمام بو افته چی معنی هر واجبو ترکیه روزا کا چاوایه پیش روزا ترکیه را چاوبه میوان یکانجی جمیوان خو لدیار بکری میوان من ام جی پرسن به تایبتی دوچن دکتر شفیق امام اولوجی لسر و مسئله لسر و خباتجی گلکی هر وا شارزای جمع بحثا و کیجی بکن ایجا کراوشا چاوایه ایرو روژا سشمه اونها چیت کن دو مولودا نبی بو مولودا پیغمبر ما بو جن جی پیروز که موکسین کو دوی روژا مشرف کو دو حقوس روژا که مهم و گرین بو و کسین کو دستی خو بکرن زار کرن عبادت کرن یا رب تدعای وان قبول کی لگل دعای مجی تغنا برا او کسین کو تدعای وان قبول دکی روشا و شوای گلو اونها چی دکن ون ایرو چی بکن پلانا کا پروژه کا هي گلو لسریا فیسبوکی توییتره ودکارن مساج خو فکر روان خو دخواز خو شتی کوش دلی وقتی ودکارن بشینن فیسبوک و کسی کو توییتر بکار ناینه خطا ما واتساپ جه حاضر آماده ودکارن مساج خو فکر روان خو دخواز خو بشینن جبرک خو راج لوی درزه مساج و بخوینم روزنامه ترکیه هم حاضر آماده نه بیکار روزنامه ترکیه دا چاتی نفساندنه ام بره خوب دنه کرم که نوچه سوی دست بکش مانشت روزنامه یعنی دست بیم که تماشاوان نجا برای روزنامه مورن به تایبتی روزنامه ترکیه داشی مجارا ترکا کمجی کی گرین دیگره من ای و شبکه چاوی خو لچاپمنیا یا روسیه جی گرانده کو روسیه جی سر و مجاره وقت بجن گلکی برفره هر وقت سکنی هم وقت بجن قناه دولتی یا روسیه جی هم روزنامه اینین کو به تایبتی و که شوپاندنه جی کی گرین داره و پروژه جبر کو حقیقتا پروژه که مزنه جبو هم تکیلین دنا برا روسیا و ترکیه دا گرینگه وکیدن جی یعنی جبو بازرگانی اکونومی آبوری گاوکا گلکی مهم و گرینگه جبو هر دو دولتان جا اف خالا یکمین یعنی از کارم بجم یعنی اف 930 کیلومتر زیده تریوی دبن آقاوه در باسته به دبوری مزن دبنی آقای دا درباس دبن بوریا داویجی لکرکلارلی و köy دنابرا هر دویانده کو اوجی دو به مراسم که فرمی هات آویتنه ام دبینی کو روزنامه صبح مانشت صبح دا جی خو گرتیه چی گوتیه صبح سیا اراده یا اردوان اف برهماویه اوی آخافتنا ولادیمیر پوتینه سروک روسیه باسا اردوان کرد پس نه اردوان دا یارس ام بیجن گو هک اردوان نیم بونا هک نه اردوان بونا siyasi erkek siyasi seknekawiya siyasi tine buna ve projeji ne da temeşan cesaret ji ve yekera lazime Erdoğan ji ve cesareti nişanda ev berhem xodiye iradeya siyasi ya Erdoğan'a de sabahı da manşeta sabahı da ev yekçe xo girti kabere xo bidin hürriyeti li ve mijare
چوان نرخاندیه هریت دا جی خطا براتیه خطا هوالبندیه یا البحر رش مانشته که بفیرنگی آوتیه دیسا از بینیم که fotoğrafın her fotoğrafın serkirdeyan fotoğrafın kesin ku beştar bun binerin evdimen az dikarim bejim ku çave kesin ku jibu xeyra Türkiye naxwazin ya Rusya ji naxwazin hevaltiya Türkiye و Rusya ji naxwazin jibu wan ji wek rojeka qehre bu jiber ku her du devlet her du serkirde bi destê xwedana hevdu hem Erdoğan hem jî Putin destê hevdu girtin olper butona kirin yani اوه غازا و بوریا یا داویجی لوری وسادانین هریت جی مانشته کا ویرنگی آوتیه خطا براتیه لبحرا رش یا راس جی عین وسه خطا براتیه هات آوکرنه 15 میلیون خانهان 15 میلیون مالیان اوه غازا سورستی جی بلا بکه اوه پروژه حقیقتا مهمه هریت تمام ویدر جا کامری خوبدن ستار چید بجه tabi mesajın Erdoğan'cı hakikaten mühim o giring bun. Mesajın Putin geleki giring bun. Dvirda. Yani divan rojen davide beguman yani Türkiye ve Rusya zedetir nizike hevdu bun. Em veyeki baş zanın. Gelek mijarın yen siyasi de tekuşun elde dijiterörü de aboriye de her vaha gavin mühimci bu turizmi hatın avetini. Le ev gava vakbejin xaza sürüşti. Yani hem ekonomiye bxarabine bazılganiye bxarabine jibu danustandına her du valatam geleki mühime yani benge heka dostani hatavetine ve yekecbez. Star beka çıgotiye star bahsa axaftına Putin her vaha aniye manşete xwe evan bahsa Erdoğan jikir mesaja Erdoğan haniye ser vakbejin rupela yekemi aniye manşete van kirdariyen ko jime danin serme me destur nedavan کو بگوان اردوان بحثا وی کر گو هک ما دستور بدان او کسین کو کرداری داتین سر ما اما نگیشتنا و انجامه اما نگیشتنا و اصله tabi ve aslı ev ne rahat bu yani ev به ساله پروژه که بویرنگی تمشاندنی اف پروژه جی 2 کیلومتر بنی آوه دا تمشاندنی بنی بحری دا تمشاندنی به تکنولوژی که هری داوی به تکنولوژی که گلکی مزن به تکنولوژی که هر دو دولتین مزن به هفدورا و پروژه دمشینن داویه دا جی اوه پروژه دا بنی آوه دا که در باست به بوری وانجی دو مراسم آویا هاتا آوهتنی مهم و گرین بو و دیمن دوی مر باش بنیره yani. دیمن دوی مر باش بنیره. ملیت بردستمنه. Türkiye hem de enerjiye da hem jî de pran da navendeke. Axaftinin bilademi Putin'e Putin باور نکرد چاوی خو باور نکرد کو پروژه که اوسا مزن ل ترکیه هاتیه چیکرنه حاضر بیه چاوی خو باور نکرد یعنی دمک اوسا نزیک دا جبر کو غازا سورشتیا روسیه جسر ترکیه و وره ترکیه پشتی وجه بچه اوروپای پروژه که دنه خالق وجه هيا کو بچه ولاتن شرقی یندور وک امریکا و ادنی کانادا مکسیکا پروژه که اوسا گلکی مزنه tabi چاوی امریکایشی سروی پروژه جبر کو کرداریک جدانیه سر ایرانه هم این امبارگو سر ایرانه جی ایران زحمت که تدخل زحمتیه پترول خونه کارا فروشت در و ترکیه جوزانه کجوی و یکی یعنی به پار نما و هفت حب ولاتن کو کرداری حتی داینش بو پترول وان ترکیه ند نواونده لجاف پروژه که نوازه پروژه که کو دیروکه دمه مرول سروی مسئله خبر بده تماشاون لجا اف پروژه به صلاحیت کرنه کو نزدیک 31.5 میلیارد متر küp اوه د ساله دا غاز سروشتی دنا وان بوریان دا و در باس به yani Türkiye derbası kaka mühim edina ve projede embusa jibejin niziki 100 milyar dolar ji projeye ka dostaniye ji emve ke ji usa bejin projeye ka mazne nişane ya birati nişane ya dostani nişane ya hevalbendiya abori و ekonomiye ev yekji nişande iyice kan manal vedere benim rojname Türkiye cekam bere خوب بدن proje do merasime beka merasim çava çe bu merasime da Putin derkete bakır mikrofonu Erdoğan'a go heka Erdoğan tine buna
سیاسی ارکک و ایتنه بونا سکنکاویا تنه بونا جسارت او ایتنه بونا ما به پروژه نکار بو قداندنا جبر کو جسارت اردوان هبو باور بو شویه که ما به پروژه مشان تشکی دیجی گو ریوبری سیاسی یعنی مشاندنا وقت بجن دولتکی حکومتکی ولاتکی مهمه جبر وی آواج ام گیشتن وی آسته بکن بره خوب بدن آخافتن هر دو سر کرده دوت پروژه دا چه آخافتن چه آبو پروژه ام بهدر رو تماشا د پروژه دیروکی اتورک اکمده به شب بحری قدیه د مراسم استانبول ده سروک رجب طایب اردوان و سروک دولت روسیای پوتین درباره پیوندین هر دو دولتان ده خبر ده. اردوان گوت متکلین خویم به روسیای لگور دخوازین ولاتین دن saz nekrine. Uzun yıllar ve sınamalar neticesinde perçinlenen دستبراتیه ترکیه و روسیه ده انجام پیوژوی که درشت هات وی حالی. افجبو منفعت هر دوالیانه. ام چارچوبه تکیلین خو یم روسیه ره تجاری لگوری دخوازین ولاتین دن دیار ناکن. ام هر تم دخوازن هفکاریا me جبو دمکا دریج به. هم لهرمه هم جیل لدنیای. جبو عدالت آشتی و آرامی چه به. ام هر تم دوستن خوین اوروس ره به هفرا دخبتن. ام هلوستان میا هفپار به تایبتی لجیران me سوریه جبو کم کرنا قیران مرویجی خو نشان دا. هفکاریا me یا فدراسیون روسیه ره به برفرایی و دوام بکه. سروک اردوان به وی اوای بحثا تکیلین به روسیای ره کر. د پروژه ترک اکمده به شب بحری و خلاص بو. و به آوه که زلال پیام دا جیهانه. سروک دولت روسیای پوتین شیگوت به سایو پروژه ترکیه و ادقادا گازا سرشتیده به بناونده که گرینگ. Напомню в этой связи также, что 13 лет назад سروک اردوان ناو ترک اکمه داوه پروژه. ام روسیا و ترکیه افدمه که دریجه کو دقادا انرژی ده هفکاریه که باش و دریج دمشینن. ترکیه به سایه ترک اکمه و دقادا گازا سرشتیده به بناونده که گرینگ. افجی و تأثیری که باش لسر پوزیسیون ترکیه بکه. گر باوریا me به هفتونه بیا نه پیکانه کو اف پروژه و صدست پی بکره. دوی وارده جبو جسارت و اراده کو نشان دا از دل و جان سپاسی سروک اردوان دکم. Турецкой республики господину Эрдогану. سروک اردوان و سروک دولت روسیای پوتین پشتی خلاص بونا مراسم بشا بحری پروژه ترک اکمه چون کوشکا ما بینه. لورجی سروک ده سری ده آبوری لسر تکیلین دو آلی آخوین. ده هفدیتنه ده جبلی مسئلین آبوری و تکیلین دو آلی گشدانین داویین لسوریه جهات نرخاند. اما وی مجار الوی داره بهلن تماشاوانن هرجا لی دو روژکا مهم بو. روژکا گرینگ بو. مولود بو. شوا مولده بو. لسرکران ترته کردیه جی با آوه که زندگی لمزگفتا بدیو زمان یا خیزانا بلیسی شوا قندیله هبو. شوا که گلی که خوش بو. کسی که جه سود ورگرتن. که هفته یک جه هر واقع او وقت بجن پیروزباهی جه او دوام بکن. معلومه وزانه که ماها نیسان دا بو. سروی مسئله جی گله که نقاش هاته کرنه داویه دا دیانت مختلفه که دانی. د ماها مجدار دا. د 19 مجدار دا ایده و روشبونا پیغمبر ما وره پیروز کنه لترکیه. يعني بتايبتي اللي كوامل أو كده نرن يعني الولايات العربية عم دنرن أبيك ناي بيروس كنش بالكو أو حسابي وان وفلان بوان باوي كادنة تكرنه لد مهاني سانة دا كو غوتا غوتشي هبون السيرفي مجاري هري داويجي ديانت لوي نقطة داني إيجا أما بري خوبدن مساجا سروك أردوان ده درباره قنديل دا بكا مساجا که چوا بلاف کرد سروک اردوان ام برای خودم مساجا اردوان سروک اردوان لسر حساب خوی تویتر پیام قندیل مولود بلاف کرد اردوان ده پیام خوده و ها گفت از قندیل همو مسلمانان پیروز دکم از هیویدارم کو اف شوام مبارکش بو همو مروواهی به وسیله روز بخیر اردوان دیار کرد کو پیغمبر رحمت و مرحمت رسول الله به ادب ببیرتینم مساج اردوان به ویرنگی با تماشاوان نجام ایجا که زنک برای خوب مساج وجی بکا مساج وجنه درباری هم روجا ودا هم جد درباری شوا مولود دا کو از بینم کو گلک مساج قندیل هر وهاج مراحتنه و تی ثبات بخیر بک کو قندیلات جی پیروز و مبارکی به مدو گله که دعا کر خدا دعای و قبول که ان شاء الله
مولودا و پیروز بمبارکی به انشالله دریه خیرج مرا جمع مسلمان را وکه آمین انشالله يعني دریه خیرج وکرنا دریه خیرج بگمان اوجی يعني بدسته ما يعني بگمان مرف دعاب که دریاخ رب العالمین دهاره بگمان ایوان یکانجی انشالله و ببن کره و ربازه کر رب العالمین دانیه بر مهر و لگلوان یکانه إلم أيها الذي قلت يفان في عالمك ودبينن بكتابك بنزل كتابك ج حضرت محمد صلى الله عليه وسلم هاتيه امر جبوي هاتيه داين ارجين تبرا في مساج مرافت قالك مساج مولوده هنا كو مولودا ما بيروس كرنا مالا وافابه دست خوش روش باش قلت يا وي سرچاوي من حوالي حسن ام نها لگند جینارانه لته تماشات کن ناوی من محمده جی دیاربکر مساج مرا هاوتیه فوتوراف 10,000 که جی مرا شاندیه اول من کود کار من بوانش نشان بدن دست خوشمتی هاوتی اول من که کو سبات بخیر به که حسن لکویه گوتیه که حسن بچک وقت بچک او کیوی وقت بجن کاریوی درکت اصلا بسا بجم باویوی و دایکاوی جی مملکت هاتن يعني مر حسرتها مملكات مرات الشوته جاكو دي باب ده شخوهن مرزيات الشوته جا برك حسن برك مجمعو قلت از امكان هيم گویا او چه امكانات نعيمنا کی شرنا کی خودش تراز ای فوتوراف ایمج دیاربکر هاته به شبکه رابونه الم تماشات کن وان گنجن دلال شیرین خودش وان راضی به خدای امرکی درج بده وان زاروکن دلال ناف خیر و برکت ده ان شاء الله ایجا از بره خودم هنک فیسبوکا نوچین سبیجی بکن نوچین سبیدا فیسبوک دا چاتیه پارو کرنه چاتیه جمرا سبات بخیر بکه حسین تشوانی تباش ان شاء الله مولودا تجي پیروز مبارکی و سرچاوم اهلا و سهلا محسن بلوروان مساج مراشان دی روز باش برا جموشه محسن بلوروان برنامه تسر خیره به و سرچاوم من عبدالخالق مساج شان دی دیسا روز باش جزا خو نادر مسعود جوهرول مساج شان دی گوت یا از İzmir'ime مساج ترا دشینم کلبنرم یا مسعود کی چخادلاله مسعود خدا امریکی درش تمنکی درش بدته کو لإزميرية فوتوغراف geleki خوش شیرینج مراشان دیه دست خوش اوصاب کم ای والله دست خوش مسعود جوهروğlu ماشاءالله فوتوغراف geleki خوش شده چه کم برای خب در روزنامه ترکیه ازیسا مساجی و بخوینم لسر یا فیسبوک توییتر و واتساپ هر و تلگرام کسی کل ایرانی نه حال متواشد که اون کار مساج خو فکر و رمان خو داخوازه خو تشتی گوش دلی و تیمت کارن بشینش براکی خورا اجل بدر از مساجی و بخویم جا کم برای خوب دین هرگلی نوچه هم بکات هرگلی نوچه هم ده هر وا چهیه عفرین مجاره کم مهم و گرینگه عفرین مزانه کو ده حجد آداره دا هر واج رزگار بو شریخ سنه تروری رزگار بو پاخش بو حتی خلاص کرنه پیش دیویه که وراس کرن چه بو مجلس هاتا کم کرنه گلک تشته نو چه بون لی عفرینه لی دو پره هانه وقت بیشن دنوا غروبان دا شرک درکت دنوا غروبا کو دناو ارتش آزاد یا سوریه اسوه دا یا دنوا یا سدگه دا هنه غروب هبون کو لی عفرینه نوا هفدود خستن عفرینه تالان دکرن عفرینه لی هفدود خستن اوان یکان به تایبتی جبوان اپراسیون تکرنه اپراسیون افجار عسکر ترکیه جد اپراسیون دابه یعنی هم اسو هم جه عسکر ترکیه به هفدو رویه که مشاندن گلک کسی هاتم من چاف کرنه گلک کسی رویان تی گوتین که دو پریانه وقت بجن پفچونشی درکت دنابرا ارتش ترکیه و اسوه دا دنابرا غروبا که اوان کسین که تالان کرن دنابرا اون دا اپراسیون وقت بجن اپراسیونک جی درکت لی انجام وی درکه نها هیچ تنه دیاره تشتی که ام دزانن اوان که غروبین که توند رو وان غروبین که دخواستن لعفرین ناوا هفدو بخن او جبوان یکان اپراسیونات کرنه او درجه جوان کسان هاته پاخش کرنه هیچ اپراسیون دوام دکن و یکی جو سبجه یعنی جی جینا هیچی پفچون درته به هفدورا لی دداویه دا متکارن بیجن کو جبو سلامتیا گلن عفرینه جبو سلامتیا سیویلان اپراسیون هاتل دار خستنه جبو کو سیویل جی زرار نبینن
دروجی درکتنا در و زکا کجی هاته قدخ کرنه ام وی کجی وسا بیجن تماشاوان نجا اما بری خوب ده و مسئله لی اوی مسئله ترک akım proje Türk akımı mühim و گرینگه hakikaten mühime beka ca pasport derbare ve kadar çid bejin tamam geringe jibu aboriye jibu danustandene jibu gaza suruştici ko cana gaza suruşti bahaya ve buhabuna ve jibu ko tenebuna ve yani kemahiya ve tekirne indi ve proje ve ev yekji bakade leca pasport ka çid bejin derbare ve kadar ve ka çigotene bere خوب دروان من میکروفون درجه خواهان گرد بکا چی گوتنه بهدورا تماشا بکن گرینگیا پروژه ترک akımı çiye u beve proje ki jangav ve penafetin. Jibo Türkiye u Rusya'yı kazanca proje Türk akımı çiye. Koordinatörü politika ender ve enstitüya fikrin stratejik doçent doktor Ekrem Erkin ani zamanku jibo Rusya'yı hefkariya bi devleteke vek Türkiye'ye geleki mühime. Rusya ile Türkiye'nin arasındaki bu enerji... Dinabera Rusya u Türkiye'de netene hefkarike enerjiyeke. Meseleye santrala nükleerciyeke. Dema em livednerin tekiliya dinabera Türkiye u Rusya'yı tekiliyeke stratejike u du dreje. Jixeyne ve jibo Rusya hefkarike bi devleteke vek Türkiye raku leheremi xwedî gotine geleki giringe. Koordinatörü politika ender ve İran sabır askeroloji dupat kırku, Türkiye'de ve hefkariya stratejik ya duvar enerjiye de derbare mesele Suriye'de hen bazariyan bike. Ancak her ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda bir noktada buluştuğu bir... Ev proje jibo menfaatin her du velatan jî başe. Dema emjalike Türkiye ve Live proje dinerin, dibe ku Türkiye bi hefkarike hin tiştan ji Rusya'ya bixwaze. Meseleyek civan jî meseleya Suriye'ye. Jibo ve jî Türkiye hem bi proje tekiliyen xweyên bi Rusya'ya baş dike, hem jî wê bi Rusya'ya di meseleya Suriye'de hin bazariyan bike. Serokete Spame Oshan Akyenerşiko tedefa Türkiye ku doxwaze bibe navenda transita gazê gelekî kiringe. Yeni yapılacak hatla birlikte bizim... Bi vê xetîra kapasiteya me dê nêzî 12 milyar metreküp zêde bibe. Dema sê 4 salên din peymana me ya gazêya bi İranê re xilas bû, em ê ji Rusyayê gazê erzantir bixwazin. Yani bi vê projeyê em ê gazê erzantir bikirin. Ji bo Türkiye ku dixwaze bibe navenda transita gazê jî ev proje gelekî mühim e. Pasport derbare ve meseleya projeya Türk akımı da her van yakan. Yani jibu Türkiye, jibu Rusya'yı, jibu mehamiyan hakikaten projeye ka mühim u giringe. Dve meriv van projem virengi jî dve meriv baş zanı be. Ve mervan projeyan jî hatta kuş desti merva hebe meriv bide gotine kesin ku imkanı wan hebe wek me mesela. Hatta kuş desti me hebe dve meriv baş rava bike. Ama beri xob de nava hürgüliyen nuşeyan le Cemal Kaşıkçı çi bu şey? He? Çi bu Cemal Kaşıkçı? Her davi dengiwi hatın belav kirin zanın. Dengiwi hatın belav kirin yani Türkiye dengiwi Hamud Cihanera belav kir. Sen internette jumut karın dengiwi bivinin. Jiberko nizike 40 dakika denk heye. Dinav 7 dakika yandaji 7 dakika ji ev dinabera vak bejin kuştina Kaşıkçı ko hatiye kirine dengiwan heye. Qayda denk heye. Milliye godari kir ترام جی بحثا به مسئله کرد گو جبه کو دلم را نگرتیه از آن با جوری از هستیار بم تماشا نکر مگوداری نکر عفو بحثا به کرد لی مزانه کو واشنگتن پست ایدای جوابت بود درباره کشتن کاشیکچی دا گوته کو ولیعهد پرنس سلمان گو ویکریه کشتن وی وک بجن و تیما کو حجده کسین کو اوکری امری وی جوی دایه زانه بیجی ایدای کو سا مزن آوته چی بود رخی سعودی عربستان دا چی بود که جور دنگ درنای دنگ درکت دنگ کی بود باوی پرنس سلمان درکت شورای مزن یا سعودی عربستان درکت وی درکی او گوته گره من جبو انسانیت پروژه اندکه بحثت شیک بسا کر یعنی بحثا وی مسئله نه پشتگیری کره خواه کر در روزنامه حریت دا او یک جیه خواه گرتیه جبو کره خواه tam destek. Destek که tam da. Yani Kral Suudi که اوجی عبدالعزیزه Kral Suudi کره خواه گرد destek جدا گو کره من جبو انسانیت جبو مروان جبو سوریه جبو سعودی عربستان جبو مسلمانان گله که تشتا دکه خیرت اندکه گاوان داوجه
Bahsa Cemal Kaşıkçı van iddiaya falan bevan Cemal Kaşıkçı hatiye kuştune katil biye perçe hatiye kirne kat bahsa van tuştan ne kir Kral Selman Kure xo girt şik acib dünya jî çavî wî ve meseleye ku ev mesele serarast ve ev mesele zalal bive lê mixabin hêj ev mesele zalal nebiye Türkiye hewl dide Türkiye çikir hewlek jî kir îro ji rojeka mühîm ji bu Cemal Kaşıkçı bu yere Cemal Kaşıkçı. Çima? Ji ber ku Amerika ve eşkere bike. İca. Türkiye dengên qeyda denge belav kir. Li hemû cîhanê belav kir. Donald Trump gote ku min wan denga godarî nekiriye. Dilêm rane girtiye. Hêjî li godar nekiriye. Lê zanî ku do pêrê hanê Trump tiştekî gotibû. Gotibû ew ê raporek were cem min. Rapor kîngê tê cemî? Îro. Rapora ê were cem Donald Trump. Evet Trump aşkere bike. Di raporê de jî tê gotin ku aşkere jî kir Trump ku kî Cemal Kaşıkçı kuştiye wê di raporê de hebe. Beka ew ê kî kuştiye? Şiddet û êrîşkarî hebû. Şiddet û êrîşkarî hebû û pir xerab bû. Serok Dewletê Amerîkayê ev yek ji bo qeydên derbarê kuştina rojnameger Cemal Kaşıkçı de got. Trump ji bo kanala Amerîkayê Fox Newsê xeber da û got ji ber vê yekê guhdariya vê qeydê nekiriye. Rêveberiya Washingtonê geşedanên li ser kuştina Kaşıkçı ji nêz ve dişopîne. Xebat ji aliyê CIAyê ve tê meşandin. Pirsa herî girîng û muhîm jî ev e fermana kuştinê kê da. Li gorî iddiayan CIA tespît kiriye ku ferman ji aliyê Prensê Welîat Muhammed Bin Selman ve hatiye dayîn. Lêbelê Serok Dewletê Amerîkayê Donald Trump got CIA hêj negaştiye encama te xest. Rapora derbarê kuştinê de roja sêşemê dê bigêje ber destê min. Derbarê mişarê da xebateke gelek baş tê kirin. Kuştina rojnamegerekî tiştekî gelek xirab e. Divê ev neqewimiya. Derbarê mişarê da roja sêşemê de raporeke berfireh bigêje ber destê min. Di rojeva senatorên Amerîkayî de jî hêj kuştina Kaşıkçı heye. Hin senatorên ji partiyên Demokrat û Komarparêz destnîşan kirin ku ew bawer nakin haya Prensê Welîat Muhammed Bin Selman ji kuştinê tune. Senatorê Komarparêz Lindsey Graham got ez bawer nakim 15 kes an jî her çend bin bêxeber û fermana Prensê Welîat rabin li balafirê swar bibin û muxalifekî Prensê Welîat bikujin. Li qesra spê ji ber ku wekî hevna fikirin rêvebirekê dest ji kar berda. Direktora Konseya Welehiya Netewî ya Herêma İran û Kendavê dev ji karê xwe berda. Fenton Ross ji bo diyarkirina polîtikanên Amerîkayê yên derbarê Erebistana Siûdî de ji kesên herî girîng bû. Yekîtiya Ewropayê ji bo kuştina Cemal Kaşıkçı dixwaze lêpirsîneke ewle û zelal bêkirin. Nûnerê têkiliyên derve û polîtikayên ewlekariyê yê Yekîtiya Ewropayê Federica Mogherini'ye jî got em ê encama lêpirsînê bi hevkarên xwe yên navdewletî re bişopînin. Saudis came from Saudi. Wezîrê Karên Derve Hulusi Akar jî derbarê kuştina Kaşıkçı de li Kanadayê daxuyanî dan. Hulusi Akar bi bîr xist ku 15 kes diyekê cotmehê de ji Erebistana Siûdî hatin Stenbolê û 3 kesên din li vê derê tevlî bûyerê bûne. Akar got ew li Erebistana Siûdî hatine derdestkirin. Xuya ku kuştine û di nava sê 4 saetan de jî Tirkiye çûne. Ji ber ku dîplomatên jî gelek hêsan çûn. Ji aliyê din gelek mensûbên çapemeniyê li Somaliyê rojnameger Cemal Kaşıkçı bibîranîn. Di çalakiya li paytext Mogadûşiyê de pankartên ku li ser wan şeydê çapemeniyê û ji bo rojnameger Kaşıkçı adalet dinivîsîn hebûn. Roja we siba we bixêr temaşevanên hêja û kesê ku ji xewa şîrîn rabûna hatine ber ekranên nûçeyên sibê û ser çavê min serserêm re hatine ka gelo rewşa we çawa ye û nana di çi rewşê dane îro hûn ê çi bikin çi proje li ber we ye hewaya we gelo sar bû hinek germ çêbû çê nebû tav derkete ka rewşa we hewrî dawî ji min re binivîsînin li ser ya Facebookê Twitterê mesajê we têne de ber destê min ez ê mesajê we bixwînim û dikarim mesajê xwe bişînin ya li ser WhatsAppê mesajeke gelekî xweş ku ez her tim dibêjim çi ne mühim e yani merê xwe çi awayê xwe bigîne kî zimanî be bi çaw bi şêwat mühim ew e me ku me mesajê xwe bişîne li İranê mesajê ji min re hat birakê Cemal kêkê Cemal mesaj min re şandiye ji İranê cavê deng şandiye ez hinek dengî derxim سلام و حرمت دکم بو تمام کرده ترکیه از کارکی سپاس دکم بو برنامه رندک و حوال رندک gerçekten ama tazat programı da gümrük. Nu tamaşa ki tamam. خوشحال بوم programı da gelek hoşa gelek yerinde.
bu dengette geleki درخشتم inşallah hemşe sağ ol selamet bi az Cemal İran'ı vay serçave mi serseri mi keke Cemal yani hakikaten slavê xwe ji hemwalatiyên yên bazî de teşan diye fotoğrafê te jî işte ber destê me mala te ava be dest xweşiya te dikim sibata bi xêr veke Hesen ji Diyarbekir Mehmet Salih Qendîla we pîroz bi marekî be serçavê Salih Qendîla te jî pîroz bi marekî be te inşallah weka hinek hevalê biraderên ku xweşaştî kirin tenê bidin ma mesaja da Qendîlê pîroz kirin inşallah te neketî nava wan inşallah te rakir Qur'ana xwe te nimêja xwe kir ibadet zikr ibadetê xwe kir he ez varim تجوان کسی کو عبادت ذکر عبادت تکر دست خوشیت کم تبی مساج مرشان دیه مالات آوابه ویدیو گجیاتی از ویدیو وجه حتی جدسمه بزن نشان بدم لسر یا فیسبوک توییتر اینستاگرام خطا ما واتساپ وند کار مساج آقا بشینن مگو اینستاگرام یا داویه هفته با وقتی زمانه من عفو فیسبوک توییتر نوچین سبه واتساپ جه وند کارم واتساپ مداجی مساج آقا بشینن پروژه اکاگلی که مزم بحث کرد ترک حکم پروژه‌سی ev Türk akımı projesi mervedere ravestine. Ama beri xubdan proje kadını. Bendavek yani barajek te avakirne. Bendavek te avakirne ko rojnamaya Türkiye'de jiye xugirtiye de dünyaya da bendava seyemin ya hari mazına ya hari bilinde. 247 metre bilindahiya ve 247 metre. 295 metre. Ev proje tamam ko xalas bibe. ایوان دبرن کو همش بو جریانه کو گلک او کیلووات جریان از باسوانی کام بکم او هلبرینه جریان هلبرینه و کیدنجی او جبو وان اردن کول ودر بیاوی بون ایوان درا ورن با آوی کرنه پروژه که حقیقتا مزنو گرینگه و پروژه جبه کمان ل بساله و پروژه تمشاندنه ل ایدی هات داویا و پروژه یعنی هندک ما کو خلاص ببه وزانه کو جوه وک و پروژه لوگه جی هيا لفرقینه جی تکرنه ل زانه کو دیاربکر نافچه او فرقینه هر وقت تکرنه اف بندا بک اوسا مزنه کو د دنیای دا ترکیه یا هری مزنه د دنیای دا جی بندا و سیمین یا هری مازن یا هری بلنده ام و یکیجی اوسا بیجن تماشاوان هجا از بری خوبدن و مجارجی لی ام بری خوبدن استانبولی ل avcıları demek ki az avcıları az rونشتم ل استانبولی biz ki 7 سال از استانبول بودم ل avcıları bu avcılar ya CHP'ye yani şareler ya CHP her val ve ederi heye deste CHP'de sabıcı ستاتك جهة ستات Atatürk'e جهة لو درج بو وقت بيشبركن ين سيمين ديمين ين ليغا ديمين وسيمين وان اوتن ليسن زيادتري جا جبوكو آبوريه جبوكو پرف دست بخه CHP belediye CHP ya avcıları ev standa yako jbu peşbirke spor dahatın avakırne dahatın hazır kırne amede bu kire وقت بيجن غاليريا عربيان ودري بازارك عربيان شكر طبي وان و اوكي و جياي و شينكاي فلان بيوانجي توكچو يعني بهزار ليريان نها زرار چه بو بيشتوي كي سپورت وان دركتن بر وقت بيجن بر كاميريان وان دا خوياني دا برتك نشانه وي كي دان قالك عاجز بون يعني جو اف ستاتش بو ما نجبو عربي يعني عربي چوا بيل اوكي بكه چوا بيل گیای بکه شینکای بکه کو مرد دکه و ودر که بین بیرا کسی که مثلا چوبه استادا başsana مرد دشه ودر مرد بيجي ama برا تشتك زرار جينه گيجي يعني مر حساسيته مروايه جاب عربيان زرار كان مزنجي ديتيه تماشاvan ام و كجوسا بيجن hürriyet از hürriyete بنيرم مراسم گجه بو مراسم یا پارلمانتر CHP جي هبو دو لاديرنه هبو جنازاوي هبو از بري خوبدن و كجي ل کام بری خوابدن ایرانه چی دبه ایران uzanı کو جیران ترکیه امبارگو کردارین لسر ایرانی امریکا دامشانه لسر غاز سورشتی لسر پترول لسر ham madde لسر گلک ترشتان ترکیه لگل وی کی گو از قبول ناکم افجار سروکمار ایرانی حسن روحانی برتکه که تون نشانه ریوبریا ترامپ دا گوتکو امی نفتا خو
ام نفتا ایرانی ام بفروشن کسی نکار البر وی کی بگره دیار کرکو امریکا ده هولا خویا استن کرنا در فروتن نفتا ایرانی ده بسر نکتیه و ایران و نفتا خوشی بفروشه روحانی گوتکو او هفکاری خویا لگل جیران جی زیرتر بکن روحانی لسر روشه هرم جی گوت امریکا جی سوریه حتی یمنی ده پولیتیکا خویا روجلات ناوین ده بسر نکتیه پولیتیکا که خلطه ریوبریا ترامپ جی کرداری نویل دجی ایرانه وزانه بین بیراخه ده پنج مجداری ده پنج و مهده اشکاله کربو لید نبرا وان دا ترکیه جی وان ولاتان داشتی ترکیه جی تنه بله تماشاوان نجام مبره خوب بدن روزنامه ترکیه مساجین و فکر رامانی و مبره خوب بدنه لکا گلو اون روزه و ده هر وا مچواد نرخی نوانیه کن یعنی هم مسئله ایرانه کردارین لگل ایرانه کو امریکا دکه هم جی وان پروژه کو تینا آوتنش بو ترکیه گاوین ترکیه بو اکونومی آبوری دا بجو مچواد نرخینن کاج مرا بنستین دا کو اج ظالم بکا فکری و فکری گلچنه من هفکر از بره خوب بدن مساجین وجی قبل كنا زبالي خوب ده مساجي و CHP وكيل كي CHP هبو تماشاوان نجا كوجبو ويجي مراسمات اللي درخستني كمان كلشتاروğlu o seroke meclisi bin Ali Yıldırım hatırcam hevduduna beravan da ji muhabbetek ji derbas bu tabi yani CHP o AK Parti ji dinav ve hayam edajberku idi helbijartının yen mahalli ji dest betkin devam dikin yani her mesela naha MHP aşkara kiriye xoy ki endam xoy namzetin xoy az sabejim merasim cenazeye yen vekili CHP hebu tamaşavanıca her du serkirde hatın cem hevdu lüvederi hatın cem hevdu taybeti sersahi Binali Yıldırım sersahiye Kemal Kılıçdaroğlu ile xwaz led nav berawan da dise ev mesele hebu meseleye ya ekonomiye, meseleye ya aboriye hebu tamaşavan heca. Erdin bir can bu, kopenci ne sali bu, jiyana hoş desta. Peşil idire ne hoş kete bu, durahat vihanin İstanbul'e, durahanin Ankara, le jiyana hoş desta. Her du serkirde hatın cem hevdu, yani vedayek hebu le Edirne'ye. Ja henek gotagot hene, ama kanji bejin. هنه گوت چی به تایبتی دی ملیتی دا بربلاف بونه جکاوره هم برای خوب دی ملیتی لیملیتی دا دو بو تماشاوانه جاش برکو روش پریزود için روش کم بونه دو temayül yoklamaya temayül hebu AK Partiye hebu devet yoklamaya temayül da ji dinav derketir ji bu di bajarı mazın hem İstanbul'e hem ji Ankara li İstanbul'e navek derket کو گرجی زیتر وی کیت که لیستانبول ہے نامزد ین AK Parti'ye ihtimal akamazına ku evbe Binali Yıldırım. Özhasekeci Mehmet Özhasekeci evji le Ankara ihtimal akamazına yani avana hiç ne diyorun le ihtimal akamazına ku temayül edecber ku ev her dur avderketin evbe ben şaredar yani le Ankara şaredarı Ankara Mehmet Özhaseki namzeti ve İstanbul'e jî Binali Yıldırım ya rast az fikra xwe bêjim li İstanbul'e ko Binali Yıldırım were ji ber hem tecrübeya wî heye siyasî tecrübeyeka wî heye hem serok hem wek bêjin serok bû li Türkiye'ye hem jî niha serokê meclisê ye mühim e ez bêjim ew ê ji bo İstanbul'e gelekî mühim be ji ber ku metropoleka mezin e Özhasekî jî hakeza dîsa revberiye da vazirti kiriye geleki başı naveki bejim baş be raxe CHP MHP ve kija namzet dinin evane hiç tane diyarın letişte emzanı ko MHP da ji sihab namzet diyar bune sihab namzet diyar bune hevan navan jinahat ye belaf करने dina ve hafkiye da ji ev were belaf करने dimaha ya yekemin salada 2019 anda ji ev yeseke haziri amadehiyen yen helbijartın epke بکاو چاچه و یعنی ری بازان و وره پارو کنه ما صباتی داجی جبو هل بجیرانجی او وقت بجن دعوت یوان وره یعنی او قاضی وان در که ول کدر او رای بدن او وان هر تش او دیار و تماشاوانج ام و یکجی و صابجن ایجا
ما بحث كر لعفريني مجوز بري خب ده مسألة لعفريني يعني لسوريا بتايبتي چه دبه روش چنا چه آوایده هری داوی چه بو بکن بري خب دنی قاشو سرکش رخصنا تروری داعش هات گرتن پاشیجی تسلیمی رخصنه کدن آ تروری پیگو و PKK هات کرد لی PKK تروریست داعش بقاسی $200,000 برده به وی که جاره کدن هفکاری هر دو رخصنن تروری اشکره بود لگوری آگاهیان هزین امریکای سرکش داعش جمال فیات الحسینی کو بناوی ابو خالد السوری دهات بلیف کرن با اپراسیونی کرد تروریست کو تسلیمی PKK و PKK هاتو بو کرن قاشو اندام شوره و بپرسیار سهایم پترولی بو جبو تروریست الحسین لنافچه شدادی هر دو رخصنن تروری لحف کرد پاشه تروریست داعش بقاسی $200,000 هات بردن ev lehevkirina PKK و PKK و داعش نیا عمله تروریستین داعشی به وان ریان گلک جاران هات بون بردن و ده چاپمنیه ده جه کرده بو وکی کود زانین هزین سوریا دموکراتیک کود بن بانه پیدوی PKK دنه جبو کوره قایج ترور پاقش بکن و داعشیر لهفکر بو دوی حیامده گلک تروریسته وی چکین خوش رقای هاتو بون تحلیه کرد كان بري خبدن سوريا ولا عفرينه خا چه شد بله عفرينه چه شد به ستار تماشاوان اجابه که د روپله که من دا اشکره کریه فتنه کورفزه طبي اوی مسئله یا عفرينه حقیقتا مهم و گرینگه يعني دوی مسئله دا مسئله عفرينه دا اف گروبین دنابرا ösö da ko disa despeka رزگاری عفرینه دا جی دیسا هاتبون جمع هفدو دیسا پفشونک دنا براوان دا درکت بو هن اندام ایوان هاتبون گرتنه لی افجار اپراسیونه کمازن هاتل دار خستنه دوی اپراسیونه دا بنیر کسی انجا هاتن گرتنه جه بون اوانا دیمنین دو نه تماشاوانه جه تابه دی دا کرن کو شکیبسا جی راسته اوان یکان جی هر تم دا هاتن بر گوهیمه جی بمعش ددنوان پراد ددنوان جبوكو حضوري وآرامية جلين عفريني بتشاي طبي جبو برجوان دي خوشي جلكي هود دان اف جروبه كانت ناو برا عندز ناوي جروبه جبيشم كوما احرار الشرقيه وج كل باجر زرار دا جل وطالان دكر اوبراسيون هات الدار خصني كسن قد اوبراسيون بين ديماني وان جي افيكن ديماني وان دا جي تي ديار كرنكو جلك كاس هاتن بنشاف كرني جلك كاس جي نهاجي اوبراسيون دوام دکه تماشاوانه جا کام بری خوب ده دیمن انکوش سوریه ج عفرین هاتن کتن دستمه اپراسیون هاتل در خستنه جبو اپراسیون ناوی اپراسیون ج اپراسیون آرامی و صلحیه جبو عفرینه کوما الاحرار الشرقیه جبوید کوما کا دنابرا ösö da bu حضور آرامیه گلن سیویل یعنی عفرینه بچه هول دا جبوان اپراسیون هات کرنه چه بود اپراسیون دا کی هات گرتن هری دا روش شوایه کم تماشا بکن باجار عفرینه به اپراسیون شاخا زیتونی جریخستنا تروری PKK هاتبو خلاص کرن. جبو آرامیا باجر جی ترکیه ده همو واراندا خباتان دست بکرن و همو پرسکریکین باجر و گل یک بیه کاتن چاره سر کرن. هری داوی جی جبو کل باجر آرامی بدومه و نظام کچه ببه هزین تایبتین گریدای ترکیه هاتن وظیفه دار کرن. İşte ve ekiyat tespit kirin ku hin kom zirar edin gel o zordarki o talani edikin. Arteş Azat Suriye bir pişkiriya hesen taybet ledişe koma ahrar el şarkiye operasyon da tespit kirin ku van jibaşir derxe. Do operasyonu da dinabera ahrar el şarkiye o Arteş Azat Suriye da pevçun derket o hayani ve şeve devam kir. Devam pevçun anda jbo ko gele başir zirare nebine qadaxeya derketina derve hatilan kirin. Her vaad operasyonu da endamên şuheda şarkiyê yek biyek hatin minçav kirin. Ji bo ku pevçûn geşnebin hin komendin ketin devrê û pevçûn sekinîn. Dora saat dudiyê şevê endamên koma ahrar el şarkiyê ji başîr hatin derxistin. Gotiye sibata bixêr beke ku wey serçavêm sibata jî siba we jî bixêr be. Mewlûda gelê Müslümanan ya herkesî pîroz be ya ve şevê. İnşallah be sedema yekîtî biratî serkeftina gelê Müslüman. İnşallah Türkiye لهری خواه لهر دری بقوت و دست خوشیتت که مالات آوابه تا مساج که خوشک تجمع شاندیه مالات آوابه تا ناوی خورن استاندی دکو از ناوی تیزانه بوما مناوی ترند مناوی تندیته
تا fotoğrafı jimra şandiye fotoğrafı tecez derxim az xazal ji Qiziltepe ve serçave min serseri me xazal Silave min ji karmen TRT Kurdiye ra gotiye silave min pir ji Hüseyin abera silave xwe ji qiza metka xwe ya Almanya Rebah selam ji Merve Asim u Zarukên wê ra dişînim silav û rezwe serçave min serserê min xezal te fotoğrafek jimra şandiye havalî min dikarin fotoğrafa derxin imkanû derfeta me heye gelo kekir Rêdwan كيكون دي فوترافات بيت دربخي صباطه بخير بك كوي ساعات خوش متيكا بيتي متيكا بيتي وتكارم بفينن دور حواله من كيكون صباطه بخير باز نهالته تماشتكم دست خوشيتكم قوتيه ابي فوترافي خزاج مراشانده قوتيه كو احمد و مساج مراشاندي شواته قنديله روجاته قنديله پیروز مبارکی به خبرکارن TRT کردی به تایبتیش که حسین و ساعات خوش به مالات آوا به مساجین و از بخوینم تماشاوان جال سر فیسبوک توییتر ختامه واتساپ اون کار مساج رو بشینن تلگرام مجی های کسی کل ایران اینا مساج شینن دیسات همان رقمه دا اون کارن مساج خو بشینن فوتوگراف ببکاته فوتوگراف ببک جزی هروان نشان بدن اوه چه دلاله فوتوگرافی چه خوشگو شیرینه یا دست خوش حواله ما مالو آوابه ایجا از بری خوب دم مساجی وجی که کل صبات بخیر بگوتی اش توییتر مساج آبیتی مصطفی ساعت خوش صبا وجی بخیر به ان شاء الله از بری خوب دم مساجی و فکر رمانه و وندکار مساجی خو لسریا فیسبوک توییتر و ختامه واتساپ اج باویژن واتساپ چی برای ناوی خوشی بنی بنفسین من فکر تمام چکم بری خوب دن تماشاوان جا دنوان روپلین ین روزنامه اندا چه هرگلی درکتنه کم بری خوب دن ملیتش برکو کسی انکو لبندا وظیفه ماموستتینه جبوان حتی اشکره کرنه او ماموسته ورن تاین کرنه یا اتمایان وره هم ماتماتیکی دا دفنه دا دبستان سرطایی یا پیشتا یا پاشتا وانیا کان هر وا وزیر یه پرورده اشکره کرد زیا سلچوک اشکره کرد گو او احتیاجا ماموسته مهنه جبوان جی امی اتمایه کی چیب کرن امی دوی مها پیشی آمدش اوی وره کرنه هفته نوتو 7531 ماموسته احتیاجا که مهمه کو ماموسته جی گلک زیده نه یعنی حجم روان جی زیده او کسی کو لبنده اتمینه 385 حبن yani 380,000 دشونا واندا نزدیک 97,000 او کس ورن اتمایا وره کرنه سال 2019 انداجی او 20 حب ماموسته 20,000 ماموسته او اتمایا وانجی وره کرنه مهمه اویک حقیقتا مهمه جبرکو وقت بجن دنگه ماموسته دبرمه تایبتیجی دنگ ماموسته این که زمان کردی قداندن لمردینه ازانیگه ارتوک لی خلاص کردن اوجی بند آتمینه ببید کم دنگی وانجی بگیجه زیا سلچوک دا کو اوجی آتمین لبند آتمین اوجی بودن وظیفه دار اوجی کارو خباتا خواه بکن جبو زمان کردی جبو کارو خباتا که بگمان یعنی لبنده نه 4 سال 5 سال خواندن کسی که دلیل و دیمنان بوشینه او جزا جرا وره داینه جبو استثمار کرنا زاروکان جبو استثمار کرنا شدت لسر جنان وزارتا یا عدالت تماشاوانه جا yani از kardeşim Abdullah Gül imze ki belav kir hem jibو زاروکان hem جبو جنان کو hem دستدرجیه hem جی تندرویه کسین کو بلاو بکه او لگل وانیا کانجی جزا وره داینه تماشاوانجا عبدالحمید گلجی و کیجی وسا وقت بجن امضا عبدالحمید گلجی هاته پار وکرنه ام بجن لدنیزلی uçak کت ل آیدنه کو uçak کا پرورده بو رابو ده حب کسی دناوی ده هبون تماشاوان بنیرن مدبینن ده کسی دناوی ده هبون حمدی یلماز و خواندوانه و مروه آلتون دناوی ده بون کو سینیالا هری داویجی لدنیزلی لبابا دا لنیزیکه و دره هات داینه لچیاکت هیچ لگرین دوام دکه یلماز و آلتون چی بیه روشوان چی بیه هیچ تنه دیاره جبر کو چیا کی گلی کی مثلا او در بابا داغ انشالله او
yani باویا ساخ وره دیتنه هیویا مجی اوه تماشا نجا ایجا کام بره خو بدن سیاسته لسیاسته دا مهب رابو نامزتین خوین ین محلی دیار کر CHP دیسه ها کزا نهاجی خباتا CHP جی دوام دکه AK Parti jî temayül kir. Di temayülü de hinek nav derketin. Şu an temayüla hatin Cem Erdoğan. Erdoğan'a öbür nirxine. Le AK Parti'ye demdema helbjartiniye demdema namzedaya. Serlêdan Xediyan rapirsîna bernamsedan hat kirin û niha dor hate hevpeyvîna. Di AK Partiye de pêvajoya diyarkirina namzedan dewam dike. Niha nirxandina 7308 bernamzedî jî dixede. Heta niha cara ewil temayûla bernamzedan biriya internetê hatin kirin. Encam niha li ber destê Serok Erdoğan. Ji 127348 endamên partiyê 114854 kesî ji bo bernamzedan dengê xwe da. Li tevahiya Tirkiyeyê ji 7.9 beşdarî çêbû. Li Stenbolê ev rêje gihîşt ji 7.8. Li vê derê ji 8895 delegeyan 8747 kesî dengê xwe da. Niha kesên ku di temayûlê de zêde deng girtine dê li navenda giştî beşdarî mülaqatê bibin. Bernamzed de biraydarên partiyê re rasterast behsa projeyên xwe bikin. Herwiha vê heftê de bi serokatiya Serok Erdoğan civîna stratejiyê were kirin û encamên temayûlê were nirxandin. Pişre de bi awayekê cuda xebatên anket û rapirsîna raya giştî çêbibe. Di civîna danasîna namzedan de dê namzedên şaredariyê werin eşkere kirin. Danasîna stran û sloganan wê were kirin. Pişre de pêvajoya kampanyayê dest pê bike. Hem Serok Recep Tayyip Erdoğan hem jî dê namzedên şaredariya mîtîngan pêk bînin. Roja we sibav bixêr temaşevanên hêja û kesên ku ji xewa şîrin rabûne bira çavê xwe baş vekir. Bira guhê xwe baş vekir. Ev îmar barişi. Gelo rewş çawa îmar barişiyê da. Kesê ku hê serê lêdan lê serî lê nexistine. Ka gelo ew ê dem dema wan hêma ye gelo. Ka wê çawa bikin kîja rê û rêbaz hene. Em vanekan hîn bivin li Batmanê, li Diyarbekirê, li Mêrdînê, li Entabê, li Semsûrê. Bêka kesê ku hê serî lê nexistine erdê wan heye xînî çêkirine yan jî em bêjin erseyeka wan e dixwazin ku bive tapiya wî derkeve. Divê çi bikin gelo? Kîja rê û rêbaz hene? Kengê divê xilas, kengê dixelas dibe? Em vanekan ji müdürê bajarvaniyê yên her wiha hawîrdorê yên Batmanê em bistînin kawerî baweyeka zindî Muzaffer Özkan Mêvanê Mehmet Şirin Yılmaz e. Mehmet Şirin sıbatê û ya Mêvanê te müdürê me wek bêje bixêr be inşallah. Ev îmar barişê bêguma heta ser salê wê devam bike, heta dawiya salê wê devam bike. Ciha li Batmanê rewş çawa ye û bi giştî jî kesekî ku serî lê bixe divê kîja rê û rêbazan da derbas ve. Gotina te ye Mehmet Şirin. Belki kesin ji Batmanê sibav jî bixêr û jî zanin Tirkiye caraya kemîna got îmar barişê dest pê kirbû û vêga jî heta aralıqê zêde kir vêga jî müdûrî heta vêga li Batmanê 25,000 kes ji bona îmar barişê başvorî kirine û nêzîka 18 milyon jî pere razandina vêga jî mêvanê me çevre ve şehircilik il müdûrî Muzaffer Özkan Bameya wê ji me re behsa îmar barişê bike û gelo bere gel çi bikin ji Ewropê de çi bikin û gava got nekin wê çi bê serê we wê ji me re behs bike belê ez benî hûn bixêr hatin ser çava hûn hatin ji bona îmar barişê hûn ê bêjin çi xebatê we çi ne hûn ê ji gel re bêne çi dekerim kin. Hûn jî bixêr hatin sibaha bixêr bê. İmar barişî 8 Haziranê de bê ruhsat ya jî êdî jî ruhsatê avakirinê got çêkiribûn ji bo nîvê pirsgirêkeke girîng bû nava Tirkiyeyê. Ev qanûn ji bo nîva pirsgirêkê nava vatandaş û dewletê de çareser bikin hate çêkirin. 8 Haziranê de dest pê kir. Ev ji bo nî çi hate kirin? Êgo didî jî ruhsatê hatibûne çêkirin avayî ya jî êgo bê ruhsat avayî hatibûne çêkirin. Evana demeke dirêj de ev avayî çêbûbûn.
خراکرنا وان جی هنگ جی نممکن بو هنگ جی binayla mazın bun. Jüye ki devlet ama jiko eme ve psikolojik mazın eme çareser bıkın. Ev kanunu dimar kanunu ki de ek madde ki pe bedanin u ev aşitiya imar yan bejin imar barışı hat kanunlaşmış bir kanun bu u de kete yürürlük ki. Jiroja 8 Haziran hatta vega bajarı ma batmane gel pek çok alakadar kamazın nişanda nizeki bir 25,000 valati jiboni ve imar barışı müracaata kırına hatta iro 3,412 vatandaş yeme belgeye koy sisteme devleti standına nizeki 8 milyon 3 milyar para razandına Brasiyem karın ve valati xorabejin embe gerek ev kanun hatta Suriye'ki aralık paşa sale dema ve direş kirin ego durkhaniye van avaiye van dve pozisyon edebin ve fırsatı bera je faydalanmış bin muhakkak bera verin seril makın psikolojik duanda habin ego Persevan habin em tümü daim em elemanı mı personel mi em hizmet kar hizmeta insani xodana beraberij mepirsin bir eme jwara reşani malmedin eme jwara bibin rebaz eme psikolojik wan çareser bikin bjigayni bera nahawjeti kesi texin arayda bera direkt azm müdürüm hava eminin personelime em Hamid ve hizmeta valati xodana em beznavana hatta Suriye'ki aralık paşa sale berec ve kanuni faydalanmış bin. Benim durum Batman'ı bağır ka binaya kaçak zafen çıkasın tahmina o da. Yani tahminama da seri de belediye rejimi ev gotu beşkir servi mesele. Nizeki 3000 tahmini evego be ruhsatın ya jego diji ruhsatına avayı tene hesap kırın. Tahminama ev ki hatta paşa ve sale eve gelince bir 25,000 ev jimar evenizeki sersi hazarici ebkeve. Beli veciş bona gele batmane ve amadi kırnel müdürlüka xwa ve masava kiriya gele hizmet karıvacı gel hizmet edin bona vedbeç. Tabi ev mecbur hizmetam ev karimeye ev devlet madem ki devlet ama ev bona gel ev kanun derani gerek emşi liserxa u müdüriyetame u em u personelime gerek ev kar xabata hoş gele xoraj millete xora bakın tüm daimci hem basın edici u hoji em va psikolojik tene zaman em ve duyuru em halka xora dikin gele xora dikin hizmeta vandana em dibek çift persevan hebben bera rast u rast direkt ve rabama bera bejin em persevan em cevabı bidin em jwar ali kariye bikin da işte go nikari bun bikin çünkü ev işlem lisel devlet teşekkürün ego nizanın henek vatandaşıma avkın ihtiyarın henekji sahb nikarbın em be kesin sadisat beraber nabama em jwara ali kariyekin em hizmeta vadana em psikolojik wan çareser bikin. Benim durum ego hatta vega salline da ben gelima Şubona vamund beçi yani bere verin bere nevun beçi. Kesin sadisa da zbey gösterle dabın bere ve ki bere kaçırmış ne gibi kanuni hatta Suriye ki aralığı paşa sale dem haya vakti ve haya evar gibi bro gibi ken gibi verin em hizmeta vandana em mecvara alikariye bükün ame serevdana ve çike masiye ve mecvara bina alikar ve şevan inşallah kadın. Benim durum daviye müştagaliye ve daviye bastığını jbona gel ne bejince. Jbona gel ev kanun ande ev ve go diji proje be ya jiber ruhsat be ev avayı çek kirib gohabe be gazi herim
زي بروجه كنود بشكرن از هرم بلديه زي رابورا و قانون و ناز شيء اسكانا و نبسنم زحمتيا و خرجا و جوينا زيدتره ام دبي اف نه زحمتيا و نه و خرجا و جي كيما çünkü خرجا و نه سري قونوتا مالا جسدي سي دكانا جي بازرگاني جي صدي 5 و هم خرجا و هندكتره و هم جی کاراوی جی خباتاوی جی هندکتره بهتر زو و تاپوی خو بسینن و آوایی خو قید بکن و آواکرنا بلگه خو بسینن پشتی و آواکرنا بلگه خو استاندن تداوی آوی قط ملکت تاپوسی خو بسینن او کاربن دکان بن و هرن و روساتات کانا خو بسینن و خانه و قید کرن و آخر در که به خانی امروز خوازن گل جوی فرصته faydalanmış bir muhakkak hatta davya salih var serilik amji am da hizmeta milletê xwe dene û em bendawana. Belim durum maliye avun başları programa mabun ve ava gahay danama belki Hüseyin Mecil Batmanı basa imar barışıkır be gele Batmanı çıkas hatın eserle dana gotun yana vendeya. Mehmet Şirin Yılmaz gelek spas bu tev mevanı te malata avabe yani imar barışı mühime giringe hatta siviyeke maha ve maha dawici ve devam bike indi vakt drej nabe em ve yeke ju sabejin kesin kuko tapiye wan tinene kaçak şeklinde ancak xwazin ku ve tapoli ardewanu yanja beje xeni wan seriledan devam bike imkanı falan derfet gelek ji başın وقت جی دم جی هیه اما نه وی وقتی جی برندن اما برای خوب دن استانبوله تماشاوان نجا استانبوله ونزانن کو بالا فرگاه کا نوه بو یا استانبوله بو کو چاوه جهان روی بالا فرگه دم حتی دم هانجی حتی داویا و مه داویا ایسال جی و اوتوپارک و چوندون هاتنا و درجی بلاشه یعنی چوندون جی بلاشه اوتوپارک جی بلاشه پیش دم هان بوهای اوتوپارک جی دیار بون بکابونه چخاص بودره تماشا بکن حقی اوتوپارکا بالافرگی استانبولی جبو ترنبیلام حیا ساعتکی 19 لیره 75 قروشه حیا 3 ساعتان 24 جبو 6 ساعتان جی 37 لیره و 75 قروشه جبو روژه که حقی اوتوپارکی وک 6 لیره هات دیار کرن حقی اوتوپارکی جبو مکشی 423 لیره ترنبیل دی جبو ساعت اول 15 لیره بدن حقی اوتوپارکی دی حیا 12 ساعتان 30 لیره 5 قروش و جبو روژکشی 42 لیره 25 قروش به حقی مکشی و 316 لیره به خودی موتور و موتوسیکلتان دی جبو ساعت که اوتوپارکا سرگرتی 9 لیره جبو اوتوپارکا سروکری جی و 7 لیره 75 قروش پره بدن جبو مینوبیس و پیکاپان جبو ساعت که حقی اوتوپارکی 17 لیره جبو 6 ساعتان 30 لیره و جبو روژکشی و 49 لیره و 5 قروش به جبو مکشی دی 358 لیره و 75 قروشی بدن لی اوتوپارکا بالافرگی استانبول جبو استنگتار غازی و مالباتین شهیدان جبو هر جاره حیا 15 روژان و پره نیستندن روبار مساج شاندیه گوتیه ابرار مساج شاندیه گوتیه صبات بخیر و سر چاوه من سر فیسبوک جی عبدالله علایی مساج مرا شاندیه لبر پولخ کچکا که مهیه از نشان بدم حوالی مهیه بدن آی دیمنین وقت بجنیان گنده حقیقتا گل کی خوشن یا جاکو زاروک جید بناوی دابن هم خوشتره یعنی الپیش داد بینیم که مصر هیه گلگل هیه ولدر یکیجی پولخ هیه سفستانی دیهات یعنی مصر از باورم رابون اوینا بدیمنه کی بچک کفنه از باورم از استاد تخمین دکم مصر جبر کو گلگل هاتن راه کرنه نشاش بیم یعنی جبر کو گنده مجی مصر تیاوتنه ایجا سبات بخیر و گوتی وی سرچاوه مکوان مساج مراشاندیه جزاق و اسلاج بوده نها عمل تماشد کنلته کوان اوین بنرن صاب کم کوان جی مساج مراشاندیه دست خوشیت کم کوان و چه زاروکا چه کچکا تدلاله حیرا دیا زاروکا ویو که چکریه ماشاءالله ساعت خوش کوان عبدالخالق اصلا مثلا شنده گوته روجتا بخیر بکه حسین وی ساعتاتا خوش بیته فوترافی بکه خوش مراشاندیه وی 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 نادر جی مساج مراشاندیه روش باش گوتیه وی سرچاوی من سرسری مرا اهلا و سهلا هجار
Psaxa mesaj maşandiye dest hoş zaxoy ke ko sıbata bxir bel zaxoy eltet garım dergehe pra Halil İbrahim katanek vejib ke mijar çiviye dergehe pra Halil İbrahim çiviye beri bu sırah bu dor zede bu ana jisad dest beke araki sırah bu şbeku deri hatmun girtine falan bivahne gengeşe bu dina Türkiye yani em bejin Herma Kürdistan'a Irak'da az barım af xalas bun deri çi mesele deri katijmala beş dakika beş zanı bir tiji ver nuçe gihane mi çe bu ama beri xo bedin bu yere kadar sos jiyane yani hayata vak bejin gri heye ken heye şin heye şahi heye spi heye raşeye beguman le ayvalık tamaşavan ece ayvalık insanı ku dergaha derbasoka penaberane jî kesên ku dixwazin xwe bigînin Avrupayê hemwelatiyên zêdetir jî yên qaçax yên Sûriyelî ne. Ev car bota wan vinav bû. Çil çar kes di navê da bûn. Ji kış Xwedê re kesek jiyana xwe ji dest nefatisî. Lê di navbera wan de zarok hebûn. Dema ku bi dîmenê wan ya rast dilê min gelekê îşiya. Serê sibê zû li Ayvalıkê kom bûn. Bi botek elastik ber bi Yunanistanê veçûn. Piştî ku ji peravê dûr ketin, ba û bager rabû. Bota 44 penaberên Afxan li nêzê girava Yumurtayê binav bû. Penaberan alîkarî dan hev û bi hev ra derketin peravê. Lê hem penaber şil bûn, hem jî hewa pir sar bû. Yekî ji wan telefona xwe xistibû nav kîskê naylon û bi saya wê li xeta ewleyikiya peravê 158 gerikiya û alîkarî xwest. Piştî ku hat tespîtkirin penaber li girava Yumurtayê ne operasyona xilaskirinê dest pê kir. Du helîkopter û du botek ewleyikiya peravê hatin şandin giravê. Temîn ewleyikiya peravê piştê demeke gaiştin hewara penaberan. Pêşî ji bo xwe germ bikin li hemûyan betanê hat pilav kirin. Piştre penaber li şikevan swar kirin û ew birin lîmana Ayvalıkê. Hemû penaber ji kontrola tenduristê derbas bûn, heft ciwan ji ber metirsiya zatûre hatin rakirin nexweşxaneyê. Li penaberan cil û berk û xwarin hat pelav kirin. Penaber piştî kar û barên fermêkên li fermandarîşa ewleyikiya peravêkî Ayvalıkê wê bên şandin navenda îdareya penaberîkê. Doşeva Qandîlê bu temaşavan hêja li hem li Tirkiyeyê li gelek wek bêjin bajar û bajaroka navçeyan pîrozbayî hebûn ger rabûçû mizgeftan li mewlûda li qesîdeyan godarîkê li Qur'ana pîroz godarîkê lê li Herêma Kurdistan Iraqê bêkar rewşawa bû çawa hate pîrozkirinê em hîn bibin ji ber ku li wê derê jî pîrozbayî hebûn Yılmaz Aslan nûnerê TRT her wiha li gel min e kekî Yılmaz sibata bixêr be maşallah ez dibînim ku piştê qendîla mübarek ku hewaka germ jî li wê derê heye gelo li derveyê welêt ji ber ku til heyan ha em li Tirkiyê me pîroz kir qendîla xwe ca qendîlek li Herêma Kurdistan Iraqê li derveyê Tirkiyê bêka çabû hem ji bo te hem jî ji bo gel çawa hate pîrozkirinê. Bere mevluda ve piroz be beyanî baş ve kemişi dizanin Türkiye bere ve roje yani roja mevlude bere ve şey da brasti şeva ve te piroz kirin ji beyanî haya ji seresi be piroz bayı despedikin haya nive şeve haya berdeste sibeji به نمیجان به طاعتان گل عبادت خواهد که و مولود پیروز که شیرینایی براو دکن لهرما کردی و به تایبتی لروجلات ناوین پیروزباهی بره سبه یعنی سر سبه دست پیدا که و ایروجی سر سبه نها پیروزباهی دست پیدا کن لحمو مزگفتان ده دعا بخواندن ده نمیج بکرن ده شیرینایی به براو کرن و به وی آوایشی پیروزباهی ده دست پیدا که به تایبتی لروجلات ناوین روجا مولود جه همو در تعطیله یعنی دکان گرتینه iş گرتینه دایرین resmi girtine u bevi avayt te piroz kirin jesere sibahya evareji le hevlere bi taybeti le ali qalaha hevlere hamu kes cilu bergen xoşik luxadikin yenu luxadikin veki cejin derbastı be yani bi taybeti iro emli peş mizgef tekine veki ujid binim ku hamu rege yani re hatiye girtin ji trafikere
لگل ویجی دمزگفته ده نه آمادهیه که معسه و سندلی تکشاندن هندره مزگفته و پولیس هنجی هزین اولکاریه جی tevdîrên ewlehiyê girtine cadde hatiye pakış kirin xavîn kirin û hatine avdan bi vî awayî jî pakıjî yani xavîn kirin destpêkiriye nêzî saetekî şûn de ez bawerim ew ê xelk bê vê dira li vê mizgeftê ew ê nimêja xwe bike piştî wê şîrînahiyê de belav bike û aliyê qelehê jî dê cejna hevdû pîroz bikin wekî cejin derbas dibe li vir mevlûd bi vî awayî